ana m ekene onye ọbụla nke na-esonyere m in this hour. Biko na atụfuru oge, this message bụ our brother bụ Akụ Zion ka m na-ezigara ozi a gbasara ihe gara na Facebook ebe last week or last 2 weeks. Achọrọ m itinye on that time. As m mecha, let me speak my mind. Biko achọrọ m ịyọ Akụ Zion, this our brother, onye o merela ala, onye ọ bụla bụ n'ọkpa, ikwere nkwa na ị ga-enye ya 2 million naira ka o wee start a business na ọ bụ na alụ dị ya mma. Leta Matthias Ezak wee mee ife o mere, mechie ife o mere, i were sị no na ị ga-enyeziere money again, ị ga-eme ọgụgọ megbuo onwe gị. Ebere m ngụ n'ihe i kwuru, ebere m ngụ because ka onye ọ ga-abụrụ ị chọrọ inye with your own heart n'obi gị niile, mana ịfụgo ndị na-achọ imere ọgọ, fụzi ihe ha na-eme, fụzi ihe ha ji ego inyere efe, fụzie the way ha si ekwuzi, iwe wee ego mmadụ ka ịbụ. And okwu ekwuwe ihe Matthias Ezak mere adọrọ mma by bringing that money out, na-ekwu ihe ọ na-ekwu. Achọ m ịgada aside, mana biko abịa maba ka m bịa waste time. Biko ana m ayọ gụsa for the sake of this our brother o merela alụ n'ụlọ ọgwụ. Ọsụ nkwo n'uche nke m masị gị, biko cancel that statement ya. Biko i wele that money nye this our brother now. This our brother ga-adụ happy, ọ ga-enwe aṅụrị. Cheke that day bịa kwe nkwa ahụ na hospital, cheke the happy, the joy, all the campfire nọ n'akụkụ that place with nwanne nwoke, with everybody. Cheke the kind of joy, cheke the kind of joy bịa bafa n'ime mgbe ikwuru okwu ahụ na ị ga-enye that money. Kịta ị cancel ya, and the fault esi ndị people n'aka, the fault si Matthias n'aka. So ọ bụrụ na ị nyere the boy this morning, that boy ọ ga-adụ happy n'obi, ọ ga-ewute mana ọ ga-ekwupụta nwunye. Ọ not possible this our brother ịbịa gwa je one Matthias why o ji mee ihe ahụ, why o ji wee je cause all this thing now. That brother ga-apụta mana because of ọnọdụ Matthias Ezak ọ ga-apụta m bịa kwụ ndị okwu a. This brother ga-apụta ngwa one Matthias Ezak, why do you come out online, why do you bring this money online, why do you say this thing online? But this brother enwenwu the strength, enwenwu the capacity ịbịa apụta nkwuo that thing. Biko ana m ayọ Akụ Zion, biko that statement and cancel ya. Ihe were ego anye this boy got happy both inside and outside. Matthias Ezak will be happy outside, but inside him I got happy. I'm telling you the truth. When you give this guy this money, Matthias Ezak ọ ga-ekwu okwu gosi na ọ dụrụ happy, but inside ya ọ got happy. But when you cancel this money, I want to hear this guy this money, this guy will not be happy inside, both outside. Matthias Ezak will be happy inside. Amana na ihe kwuru. Asị m ọ bụ na i were this money, ikwere this boy na nkwa, this our brother na nkwa, i were that money mecha nye this guy this 2 million naira, this our brother ga-adụ happy, ọ ga-adụ happy both inside and outside. Remember the day you promised him that you were going to give him 2 million naira. Remember the kind of joy and the kind of joy parents other people that day. Now when you give this boy money, this boy will be happy both inside and outside. And Matthias Ezak will not be happy inside. Nimecha I will get this guy, but on ike ọ na-ekwu ọnụ kere Akụ Zion ego wetere, but inside you got happy. But when you did not bring the money now, Matthias Ezak will be happy inside, both outside. But this our brother, I got happy inside, both outside. For the sake of this our brother, please cancel that statement. For the sake of this our brother, open this our brother, put online. Will you post it? No choziri, or choziro. Open on bonye cost we have made video mere, or no video, no open our phone, chewe niru, okucho okwu, or post online. Yes,
you cannot feel not your help. But this our brother your help. Your help. Your help. This our brother because for the sake of this our brother, cancel that statement. He says that if omele adroma, one do against ihomele adroma at all. I try maybe onosi me, I try maybe go that side, I try maybe go that side. But for the sake of Christ and for the sake of this our brother, please, I would like you to cancel that statement, please. I would like to cancel that statement. Onye na ndala hofu abu this boy, obolo Matthias Ezak. Matthias Ezak obolo yanwa biko ihe cancel kam to here. Our brother bo Akosayon, please, I would like you to cancel that statement. You fulfill your promise. I know that what Matthias says that you made this kind of thing after everything. And remember expect man. Oh wait, yeah. Because I'm Akosayon. One of this message because send any Akosayon because for the sake of Christ and for the sake of this our brother, please. The promise, he promised this our brother, please fulfill it because happy him Matthias says I come or this our brother mele. This our brother mele that this thing I will get so no need or try your help. Man Matthias says I because let me end this video here. Because you can message tag Akosayon or send this message into contact here. People can send him this message. So now I can be our brother Akosayon. You retry. Everybody sleek. This boy, in fact, even get an like this guy now. No nice way put a cancel. This guy now no beer. Open about the guy. Even this guy working a back no beer. Even no that day here and empire. All these people know that not gonna no be. But they will not come and say it outside. Only cause all those things. Of this boy, Matthias Ezak. Only cause what you boy Matthias Ezak. Only cause ego on a court now. Matthias Ezak. Because Obro Matthias Ezak in Emele. Only in Emele with this our brother in Emele. Obro Matthias Ezak. Only in Emele with this our brother. Please fulfill the promise. That is what you need to do. For the sake of Christ, for the sake of this our brother, fulfill your promise. Thank you and God bless you. I'm still your brother, Evangelist Ebube Joseph Ezagoba. Shalom.